Egbenye kuda jinwa pen keke bla eton liagbe September echo evaya mechi na obedoko wunu enye ya ta no mehefe na ha de wa mega chijio echo ha na gede wo gajado pe a wo ga aka asio nkonyenye wuti fafa pe yi aje medibe na vai hoga ne mi ayide joje avai du edezan egbe penya jojo a edezan son du gemile elabe mi atu hocho edezan du donti wa hunu na micho ala ike joje wo vazu joje apeto Matthias keme elemi agbo tami asenya jojo dagban afia gede jedodo awome ede pazan ike joje to prope fia oduna mi aglobe wi enelia edoji evo le nyicho memle dagbe kenye October etonle agbele fe ya me a joje to katan wa hofu de wo de duwa fe takpepe game alebe amejrovi ocho gbeta du ko me ha wa pogomele azaya me wo do ebe ede yenye nu ikefa gbele kon yo dena eyata iwadu azan acho do de peta deji elabe ede pe huti nu dowowo a ela megbeto pu me vide siade pe agbeme le ngudi ya ATV na jojo dowola o mie enro nu soade cho ede huti nu van ike onye na megbeto a mia akpoeda Joje duanye edusuade hikele Ketu North nutome le amunuto game alebe wonye du ike le Ghana ple Togo de aji tututu joje towa wonye ameyoke zomo ple eweao chongochie va Ghana le eyimeke ewe vijijo katano hohom le ngochie le Togo agble ike kon joje to de na yenye edegble alebe le ike aza adeke mele wodunao alo nkeke to heade ke mele ike joje to duna bale ike dukobu wo wone enota yewode to mebe yowadu azana ede alebe woden konebe ede za ike woduna pesiape ke epe ya pe azan yenye etogbiwi enelia ike joje to wa adu magbolo dada to ebe anya mudro nyire ke ya pa machichio woden gbele Somba ajaba piano asare room ka lo pang bola dadama o kweba ada nyakashinongu vafa daika yo konyi yo vio kakao da suku amado ya blochi ramata ayo non bola damba asaka yodwa over to the sheba a taken to the Avabu Abuto Miaonto Miapa Ballad Malanita Mieno Ono Hakpam a JJ Kakoma cano dadumu ta a Tuavaru Aniba a Dekanya Cashinonwa a Kajujam Kono Lagana Tuakatama Mabuta Mia Trade Bay. Ede ti pe chichia oglobe ekoko abe afobla ade ene eye epe keke keme ha ekeke vie lejinubla etomegbe ikenye peve pla famegbe a edetia che aku kele pegede abepe bla ve koyede pe bla tomegbe ha kuchechia ogayina eji ede oglobe nenyebe ochi apose a epo a ese le nguchu kple nyonu gome alebe ese popo ya akpakple via otrona zwa edeku ikeche na mezana chowona nububu gedewe nenyebe edeche de atijia eche na eta eata ograna be edeta deka eten pe abe kilogram bla evevo aton ene eye deku deka watenwa hlen aglobe akpe deka ide akpe ton yenona edeta dekaji. Okay, I'm proud that I'm a farmer. I'm confident that with this farm I can further my children's education. So it is something like a social security for me, not only me, but the entire family. Le amidjen alojo mi megbea. Lui kemi ga pona le de ti me ayenye edeha ple enemi mi ekpo ha cho edeti ha me
nenema ke ede tia atia nguto a amoza na echotu a ehoe ameado chu echoto na ekpo de ope ape onguti eyele yado yigo ha ameado zane chotu a agbasasrande tosisi adoji le ope nu to so evovovo a ome le nyatepe menemi agblekwa nu yo kemie kpona chu ede ti me abe vide ene a esogbo chu ede ti afeke vada sina epe abayawa onye nu yo kekpena de amegbeto mea pe nuzazan nguti nugede yo kele amegbeto zana abe amitata ple ajale ene a wo globe ede pe ami le wome eye mi atema globe le Ghana duko ya mea edenye nu ikenyona nguto alebenenye be otura sile nguti he donwundo de degble de denwa wa anye kesino blibo na Ghana duko abala ike woleji email Malaysia duko me odeje si Malaysia be enye duko ike de adegble le agbososo gan nguto me eye wo de anugede ocho ede pe amime chodona de apugodo pesiape nu ya kwa bubu yo ken ye joje to klope fia ode jesie ya ogbrobe meke ede le kukum le yo gbota yo agugwe adote abale ke yo togbe owe ene alebe o je ede zan dum preta dojinu be yo agugbo degble ade le yo gbo alebe emechonu na devina yo pre Ghana du come godo togbe de etonlia gbrobe yo aton awo ya okatan gake de kawo mano mea maje ejio egbolo ha be yo hia be edufiagan na no yo si abejoje to ene dufiaga male miasio ko nya du apa ku hegada ala ba le joje konkume mi pe bona dufiaga le miasi mi la mi fia mamlo mi boreta mi atenwa na ba mi anko na dia ba mi abien jirudu la ba ngogbo no la e bia de avia on ta elero do manami ba ngmana vama ta shey ke mi yire mi afata kwekpo ma mi tonwo nyama hagblo ba mauna kashi mi efia opa di na mi ada mi aruki tojiji adari mi aruki tojiji adari akojoja adare ngo na mi dajoja ngo ka ngma alobobwe ba mi atoshi mi adomotora kaji nimi tosi mi adomotora kaji onu ngona mi dezan ikenya ede pe azan dudule pe ya me aje October etonliagbe ikenya nyicho memle da ike gbona eji alebe togbe o pele mama o chojoje le gbogblombe mi valo mi va ne mi adu azan elabe edezan ikenya azan ikemi eduna na edea amesia me neva ne wa va kpo gomele eme Esno nuva vande la becho ede afeke vada snepa ngba ojia mi akponu gede wo le eme mi anto mi kwa agba mi dochele me obe no to ene vivien to mi atem mi atreda tin no to paposito ne mi ko duita ne me yijo jenyicho a fo Matias ana mi agba mi do mi adu alo mesi gbe wa na to fe ala ma we zo kakaka elenye joje abe echozan me ko egbo joje joje to bo yo do gbona mi ATV to mi se mi ho gbe na we pa joje leke wo joje vasu joje fika nkocho na to fe oba joje amodo ko no samba joje bo o manya aleke nko wa fi bachi nyashi jojo agba mana amasha mana nya ba tu honami ale nko cover mi ase nye magloba le nko iko gbona ba joje nya nko ike ablo omo eto abologo omo to ye wo joje le abologo omo to ma afi wa ava atu ehode afuma amagbantoto sikachu ngochi vado vachu hode afuma ka ayo va made afomode ka dina anovia hanato afi ava afuma
kadokoli ya anovia hava aya novia va abieba oh leke na wo afiva chuko de afia ka ibang dodonia ana wo nya ba de yeju hafi habaje ka omova ba susu ni wo dada ba o de yoju afiva je kwa matolia hagava amatolia hava yo biebo leke hawo afi gava adode afia kai haba de yeju afivaje ameto avala onyo aha ya magloba ya nkomachi oshi ba chuche de yoju afi habaje rajo aje ape ke eleke mi wa fivaje e dezandu abejoje to wene magloba afi mi vaje e dezagoma baleka togbi na eda anya nuva vida ika nya mama gao oko edaku kocho onofa ngoche kokove juje and over wo edan chido and nya mama wa afufu woto nyonwo eye wo na dan chido ya over kpeba o ede a yo pongere le ede ma kaya wodo ede yodo de a ede chi no jojotoshi le dema over kpakpeteshi ede ha jomi and ple nyaba ajale ozana ko na ajale klenchi do kata ya ka amamwa ya miatogbi over da adang bakpobo no edia anyang vavire na yo voa amo meva edia home ko hakpa me ko gada wo me vo mi ma gada do mo vo da bubu kakia yo va osusuba no yo kata yo duanyi bana azaya nanya azare ika mia devio ikanya devio jojonfia okofu mia funwe ofufu mia nankaka adoji amia no adiadon de tefa amayo home ko ahakpam ple etomo kata no hikwa no gado adare tefa yena ba odo azaya togbi anyi ke lo be nu pomegwe be he yo togbi obe de yo jo vaje tefe do jo plosro provio kata ogbugbo Troy afive plo osro kokovi okay akpe menya be le azan de se ade dudumela allo le du corps de se ade mela de konu yeji le agbame vozan to pe azan dudume o wona vovovo amobe etufafla o wo echikuku wa kuchile tomako va fia wa peme opetonya de konu de ke hole me da si va da si na fifie joje to de mi afa konu we nya nu ka atande de ojina mi asa magloba la miagbo abale kana gblibe amodo akongli oho wona afi jana oba azawgoma la miagbo dadodo yenyangika nya kong ya togbo o wona afi azava dona eji tano afi wa du edezala weyi dele mi ado de yeyewe de hoho yo me anya konwo okay ke menya be le blema la ya kadi menu anyola mi atogbo ozan akadi wa akadi de se ele jebe ami neno akadi me elekenye leke otu ho na we de kakpo enyu menya be matan yi me na tututu ela be mi abete de milesno leke togbo ko de me na be yo pe mama ko yo pe togbo a mo ile nu otu hafi dojo alo hafi si akadi akpa magloba la magoma mi mama wa wo nkunwa de dadi kenya ba gamama miaba ami kerosene ple petrol numa no anyo kaka mi mama ozana ede ikenya ba ami
dzomi amidze ozane kodonadzo le gamama ike be kerezi ma inside of ike nye be oze kerezi a ozana ami kokodonadzo okay ke le azan dudu mede wona kawe gbo eji igbe dohin wa pochidan wa dogbeda le ko ko le mi agbo le mi o mi agbo a ni ke yinaje nye be le nkeke maji ke nye mamiri amagbe nye azadugbe a efiawo kple mia mamawo wotsona wobe nɔƒo no gbɔna ɖe afi ya ke aza le dzi yin la wɔna tɔxɔe ɖewo nɔ woyina dzi le wobe ŋkume keŋ yi ke nye be wɔna ɖewoe nye be eƒuƒoƒo ɖewo yina dzi yi ke be asafo wonɔna fiawo kple mamawo ŋgɔ woƒona eʋu ɖewo woyɔna be akpoka atrikpi woyina dzi ke nye be ʋumoƒoƒo nɔna fiawo ŋgɔ efiana dzesido ɖe be efia gbɔna yi ke be wɔna mo wɔwɔ mi yɔna nane be alagatɔwo kple asrafowo wowo koe te wɔna mo afi mi age ɖe alagatɔwo gbɔ ɖe akpokala ɖe enye abe le ke mi ƒo bɔbɔbɔ ne mi nya eve mi nya kpeta ko mi ƒo bɔbɔbɔ alo mi ƒo agbadza eka yi wo ƒo akpokala kple atrikpia azãɖugbewo ko ƒonia eŋudzɔgbewo li hã woƒona eʋu yewo tɔgbi okay ke no le ƒo ɖe leke alagadzelawo leke wokɔ dziewo dzi le matsi ŋu alagatɔwo be ƒu ƒoƒo koŋ mabiagba be mekawoe nye alagatɔwo magbe be alagatɔwoa ne maɖe gɔme ne wokpui ɖe koa alagatɔwo nye ame yi ke wonye le mia tɔgbiwo ŋɔli ma nenye be ame ɖe dzagɔ alo ame ɖe wɔ ŋugbegble si ke wòdze be wohi ɖe ese gbɔ mia tɔgbiwo dɔna alagatɔwo woyina be lena nene be amama kɔkɔ ve nɛ mekawo tɔgbiwoe nye alagatɔlawo alagatɔwo nye ame yi ko nye lãmesẽ dɔwɔlawo yi ke be woli ale gbegbe be gama mea mia tɔgbiwo zana wo miagblɔ be wole abe polisiwo nene wole abe miabe kpovitɔwo ene very good nye mia tɔgbiwo dɔna wove lena ame yi ke wɔna ŋugbegble alo ame yi ke be yesugosu womata va lé yi o mia tɔgbiwo dɔna wove lena ame tɔgbi ve vɔ egbe ƒe ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo miasɔhewoa miabui be numawo katã wonye tsigãdzinuwo wozu bometsinuwo ɖe ele miawɔ aƒe ame ke he dzɔ ɖe yewo nye me xɔnɔ nye ɖe he media dekɔnu ele miawɔ aƒe woase gɔme be nu miwoa mia tɔgbiwo de ɖe anyi be wa abe yevugbe gblɔ be measures wo de ɖe anyi be woakɔ tsi nugbegblẽwo ƒe dzɔdzɔnu nyateƒe magblɔ be le le nyatsi ma ŋua enye vodada yi ke wɔme mia ɖeviwo mi le fia si ke be mi ŋlo yiwo ke mia tɔgbiwo wowɔ yi ke nye be eŋu wònye be menye be gbɔgbɔvɔ ta koe mia tɔgbiwo wozena nenem be ŋumewo o yi ke nye be magblɔ be le nɔnɔme mawo gomea mia tɔgbiwo alagatɔwo woyina no dɔ alagatɔ be no ve le ame vea kaɖo me li ame ɖewo nye ŋugbegble wɔla ɖo wozana gbɔgbɔ afi kɔkɔ va wɔna ŋugbegble and gbɔgbɔ ma dena megbe no ta alagatɔ yawo hã wowɔna edekɔnu woli edekɔnu si kple susu be no yina ame yiwo lé ƒe ye amea va ko gbɔgbɔ kɔkɔ kpe woa woho ɖenɛ kɔ fiana ama be dekɔnu li vava ta yawoe nye alagatɔwo menye gbɔgbɔ dodo kpɔ ƒe nya yo tɔgbiwo dɔ be yina va yi le nugbegblẽ wɔla ve ko edze be nava yi le wo ve edze be nava le wo ve akpe ŋtsɔ mietsi na be yo le tsaɖigba yi ɖe modzaka tsaɖiƒe ɖewoe
ebe deta wa me aton alo wa madre edeti pe deta edeti eta wa madre majibe na gafunu chon na mi vide ele ke hemia ha chocho ke me mia no no me ke me hemia no apia yi de tepe ela be eje mi do trouser pele kambu de wa pe ne mi magloba le de kong chingwa aye unyaba de kong wo mamila miakata miano abaleke mia fufu alo mia togbio akpe mia tavo o ha abaleke ontona takpogba ina ye mia ajaba mia no madame ikaba fiaba de kong wo mamila baba akpe ke efimi he ede ti etawa me adrele de leko yona tepe leke mia wa fi ajesi fi nana dojoje yena biaba yeba yayide afika dechi o mandrela o yona tefa ba dechi andra nkome nye echona tefa ma akpe majibe amere ne do photo da ma da dem ya pe Facebook majijio ava menya be mi le mama desan chedogbe egbe mi egbe alo aiji fida gbe mesi gbe wa fida gbe bazama okay api mi aponi cho mama desan cho egbe nkeke eji kaka pe fia ono va peta le memle da gbe de dodo ka wele ji magloba gbanya blada gbe ikenya ba nkeke bla sheke agbe kudagbe wo nfofocho eden le miape aba cancer agba ikaba na wala wana mo magbavo asafo kple brass band fufu ayiji le ajuama ka ama magba ontona nya afo dangela mima ko ifana krao aga yiji okay ke mama desan we nchomi no chichi na we be no be no do mama na azande we kenyon vio ko wig buta ado trouser ado zo kokwe avado ele tepe a mi be mi le dekonunu wa ele tepe be mi a wasigba awo mma fia ye nchi amanchi a ojaba mia abawa mia suro nchonchi plus susuba mia miashi mia ba valiao kokata cho abanyigbaji bono wova enyi choma ova kpo edekon wofa ikenya ba mia ba nyonvio tugbeje vio wa drado le no made maike mia mamao o dranado ela be menya be ne mi ya da klutope glime chozan do pela de ametichio kle de tubio katando kona de tika akoblada atavedo akwamake akotiti den pete yo nya kpona ya nye dekonu adojo nu fine ke egbe ko mi va do trouser ko mi de mefi angoto be mefi mi de mefi de go menyo ta mama desan kle mama kata mama asogli mama hogbe mi akata mi awene nya kpo mi cho hogbe mi cho afe mi va ko mi anonono me de me wa jani mi na mi wene wa anyo ezon ni cho mi ese mi fonu cho le ke mi melon be mi do vegbe le mia epi o de pe takpepe mo ewe enye sohe epu opu joje to nu le ege joje sohe onu le ege le a chomo ni popo ke adeji fo na mia joje to mia pe sohe obe na ya fidede nko wenye elikpili mi oyo be elikpili me mi die mi ntia igbe o enya sa number 1 menya igbe to che minyo nyata fe fudadama ko ma mia angloto ikenya vio o le fianyama juakata vodada manya vodada ke woma mi le fia ikaba na mi do tafa do wa mi ko mi ba degbe kenya vavi nyanya na mi ko wowlo vale amu begbe ikenya ba de mi o force mi afi mi ba sue bi ba ko wo mi atoy ta le nyang pokwa chingwa ma le miaba anyi nono le gododo ma miama kona amareka bagbe dona le miaba gododo mu ye gasha gama na mia dogo ha yete funang na mia no ni oklo susu ba na do afda na no nya ba afa vijiji ye nya ta magloba makomo pokpo ya akoko
adire mia afafio gboba awo nya dagbade me no proud of it na me do fida me do mia dagba na mo na nya ba leke mia fofo jeri kura agbule la se na ba agba do force mi mia sure kaka yika mia jilo jibia enye ngi kokko jibita minna na jukọ hana nya bedi afua ngva vide onya baba akpe efo Matthias akpe kakaka maga akpe weke gake yang maga ponucho joja wo mi aponucho we doke he wo ko devina amegbeto po mele wonu to me yang mi aponucho akpe nukwala mi acho egbeto acho asedefi le nwudi ami adakpe na efo Matthias keme eyanye joje sohel nu popular le Greater Accra nu to ame eya le doji eveviwe obe amedeke mecho emiasi chofia na odel amento yo e pakple kwe be akple ko ehegbe de ya heduo enye amoyon be number 9 yes proudly number 9 because of mianovike he ho Miss Ghana gbanto ife tag ke mieno walo nde number 9 tade yon be number 9 la evivia na munto choi kegbona Reverend Fafanyo anye Water Foundation tope akameti odometo deka na edibe ya anya ameke wehenya ayigbe ewede na through mo dade Amansan television ji ava fianumi atu honami ameke weheminyo nukita olebe na kpojiku na mere yo be ayigbe na kpojiku da mi on vivede na dem ebe nya igbe to enyo nkonye wonti fafa pe yaje echo mi agadogo